Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kum kedak ban pen pau ke Sngewlem ya kelong Ïing juga kong Shidalin Marngar nagashnong Wahrinong ke bahap hapo Eastern West Khasi Hills District ke kur Marngar Youth Wing Central Body hakar pulai trik unai wing arajar pausau kilalit banjungo ya ketei kelong Ïing. Nagalian juga kur Marngar Youth Wing hapo ke Jingïarap tung Presiden usamla LPDs Marngar baru finance secretary usamla nambiak Marngar kila no senyang digitiar gitar lembak ki marba mardi haringkat ke song pisah syakati kelong Ïing ke belamat iketei ke apad. Kumancipin kan mau bahagi step jangkat puitri kunai wing arajar pausau hakapor kemba RBJAA kitilit ding ki bakalang bahag la yo ban bamdu no ika Ïing juga kong Shidalin Marngar nagashnong Wahrinong hakabaka Ïing lambat baro ki jenanjing em hapo kila ing konglon. Terima kasih ai pun ini kita tim kita mulai. Tapi siam kan no kajing wang aman siam tim kita mulai. Kuliah kan no dekat kan no nongro. Besi sayo kata jik pentingan Phai ang isa smart wala nak la kaying ray nang tay si smart